de Shimaima, Yadamu Yinamu se Amamua Jono, Senior Tosumieno Abo, Ewa Sompa TV Hasenom, and somewhere quote you call Bremai, and I de Ebabeda Museka Siabo, Ewa Equai Paso, Nemomiano Shannon son, say and 70 betra for Sompa 93.1 FM, and no Santimantem Kropoku Massimo Afe Sompa 98.9, so Sunyane for Maje Tomabro Mantamu for Yinada. And a Sompa 90.7 kronza and na one so eto di amabro poye mantamu for and some no eba no de bedin tintin mino ebi NSA MPP ni NDC ene rally de atwa okra no mo de ahyehye so mpanyefo bia wato wono mutu akasa no ye de ni nyina mu nsem eba bedan na executive director Edema European Center for Electoral Support ye rayin so akasa ni nyina da eye abasobode ene odema abato bedwa no ewo ekwan paso ye de ani kiremu ewo Archbishop Dr. Mike Asenso Boachenso wono so chese ye nhwe makro ye ene asomdwe ene ahin ewo afiwe say abato amemenda wo chenechia no ye kwoto no emu na ebusia doctor nana ayu afri ye wono so ede eye nsem bia tudwa ewo abato ya eba no ho kyerese amanyoko bi obewe ne no one touch ni nyina mu nsam no ye de eba bedan mu asante manta wasani kitan wudi eba 14 de man DC amanyoko no so ena kyerese abato no behwehwe enkontabuo mapa e de free si no because enema bi wo ho ase wono ma ya ebetimi atechima kakra ewo won dwumadie no ene enipa bi a wasusu se wonkoye mpanyimfo ewo ho no GFP ya wonom so yayi wonom ase akonwade free abato ni mu no panyipa ya no no etua wo man no ye wa free papia kubi nso e de atudwa se ensem bi ene na momonte so sa so makoto akitaye e de ama NDC no enye no kre ebusia nsem dodo na aka ho bi ena ene anwumre miso free drink ne 5G meza waso yasen ya yade eba bedan wa fe 21st clinic sciatica expert 15 branches wa biebie for ni kire hokwagia yasa yade bia nso no yade a wotu ase Sompa chede no ebusia egusua ya ekoso Mesra Ultra Media Foundation ene yesi ye boa mekunafo nyanka ne nwisia bro nyam sebe ya wasetena mu beye ne gie de ama wonum nti no emo na wotentimates anase anwate na pasadin de wo donsem no ode mafabra na yenje na ye na wasentoma na sentade mpabo nso a ye beje na ya da wase yakopon so ahirawo momo number no 0559 pacho yemfa we yansa 0598 459802 0598 459802 Edi beba eye Blessed Foster and etc. One Media Liberty Conference December edition no abusia wey any de atwato e wa fi mo mahne yodubuache woni nyamema e ba beto kese ne abompa ye se be ya bambo ebetimi agina mu ye e de amaye e wo afi wesi awie ye mu nte no e ya no watewaso ensem no de e wo mu nyina no brepam no ya de beso mo so 3 herbal center so 3 co-capsules cocoa master no pia yen e na express group say wakwantu ho nsem nyina da no ya afa bedan no na bibia so ntimi enkoye mfama na Sompa TV sanse sanye kakra abenti na busua yade a wo mo ya channels no ase wonom ne makoya bibi basa bi nti no wo se monhwa na mon risk ne mo decoders ahodo no sebe ya mo betimi anya new Sompa TV na etimi aboa amasede da ne da mo hweye no motimi ahweye ema bibia nso etimi akoya nwumako ya da roma na enne anwumre wo boa ye ne a ohine rema me akua yeboa asiama bronya mesomatena se a medema no egu nsemi ho asaudi ama wo Facebook no live Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV www.sompaonline.com na ensem no ngobro don channel kwa sanemu na yiwo de kenka bi etie bi free wa fe yenje brani adaje na ensem no sene esitia ne yentime emfama mu yes ensem na se ede afi we say abato no akato ne bo enne ochina ene twantamo memenda anopa no sunken na jesa abato na hyase na esense isinu ni amamra no ya wonom so na ehwe atoto niema ama abato na koye no wonom wo emra ya wonom di judgment no
one masha amanyɔkuo no nyinaa sɛ ɛnɛ day ɛne ɛda atwa to mbɛtumi de ayɛ campaign ahodoɔ ɛde abɔntoa ade wɔ ne so ade hunu de akyerɛkyerɛ mamufoɔ na ɛtɔ wɔnom asomu a ɛne ɛnɛ ne kyina no wɔnom ɛtumi anya adwensakyerɛ sɛ bia mekɔto ama abatoɔ bɛdwaku anaasɛ amanyɔkuo anaasɛ bi na ɛno ɛna nam so sɛ wode w'ani kyerɛ mu ɛwɔ MPP amanyɔkuo no mu a University of Ghana Sports Complex here no one krampoponi matam no wonom ahyia mu ɛwɔ hɔ Dr. Mahmoud Baumia wono enekita Frank Emudi ama amanyɔkuo ebusia wonne amanyɔkuo ne mu mpanyinfoɔ kentina wanfoɔ ɛna akɔhyia wɔ hɔ a chitafoɔ ne bi nso dodoɔ na no ɛneka wonom ho ɛwɔ park ne so hɔ na bra na panyinpa ya wɔyɛ tikyerɛni ɛde ma amanyɔkuo ne Steve na yensu team wɔgye akasɛmu na wɔde ensɛm tudwa ɛde akyerɛ amansan no yenkotie sɛnea ne kasa no esikoye. No man born of a woman can take the people's victory away from His Excellency John Dramani Mahama. Is very much alive under the presidency of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Abatuo no bre adru ye koto aba ochinachiya adiye your next president. I'm saying Munim the next president. Do you know the next president? Do you know the next president? Wow. So I'm not the only person who knows the next president. Everybody knows. Wonderful. Na shia yeshia enei enyese yenim yeho ne yabehia o. Yenyina yenim yeho. Yenyina yenim yeho. Na mom efe se ochinachi ya yakoto aba na yabesen yehia se oba bako eyemu ma to accept our faith and our belief in the new patriotic party. And sana yakwakoyi your next president in the person of Alhaji Dr. Mahamudu Baumia. Kukrudu. Yo, yakane sawie no. Membasa me di kasa be shemu bebre. Nipa bebre wo ha e wo so mo kasa. Enti me de nkranhye na as national chairman. Me hye obia nkran say a few days aka ye kwakoto abai. Ama bibia mu abamu. Ama mo abamu mu ekwan bia so. Efise nkonimdie ayeye ndia. Abawie. Abusia dwemtre ni de man pipi amanyɔkuo ne Steve na yenso team na ye kokotie no no na MPP de ne de enemu no na NDC nso de ne de enam akyire enam Sanya Sontis Rock Park ye no ewo Madina Kampoponi Mantemo ye John Dramani Mahama ya wono so kita Frank Emudi NDC amanyɔkuo no ene de dom so ebo piemu ewo ho ya won so no de sem de atwato ewo afi we se campaign ahodo no nyina mu no wonom e de tudwa ewo ho enam so amonmonya for Samuel wokuja to abra kwa wono ena ye North Tonga batom pesia so mrahye bedwane wo kansam dodo na ena de kira mansan say No man born of a woman can take the people's victory away from His Excellency John Dramani Mahama. Now Ghanaians have seen the difference. They claim they are pursuing bold solutions. The people pursuing bold solutions are commissioning e-gates. Our nation builder, he builds an iconic airport which wins international awards. So who is really pursuing bold solutions? No other person than His Excellency John Dramani Mahama. They also claim that they are the party of possibilities. Yeah, they are right. Bizarre possibilities. Who will have thought that you can dig a hole for 339 million Ghana cedis? Who will have thought that you can pay $2.5 million for Sputnik V vaccines manufactured in Russia?
Enipa bia ni ho a woba wo no e wo asase we so ya obetimi age amanfo no enkonimdie ya wode ma yera John Dramani Mahama no ede efri ni nsem we eye North Tongue Rahwebedwane won monyafo Samuel Okujeto Abrakwa na yakwa yanim no abato no sensem no ano na yegire mu executive director at the European Center for Electoral Support one so eye ekuo ba ko ya abato ho nsem no man Ghana mu ase no mpempina no eya wode wani edi akire bi panyin kwantrefo no ye Fabio Bagiachi panyin so di abasobode na de ma abato bedwane se wo hwe ntoto ya hodo ya wode egu akwan mu ede ma wo kirechi abato ya esafata se wotimi de nsembo eni abasobode de ma wo mu ni titru eni ma mi je mensan ya wono ene yeti brekesa wotua wonu ma no na ne nsem no no de ekire mu se yenhwe se be ya wonu mu ka bie wo mu nyina temamufo be ya fam de edi abo se be ya asumdue abatuo 7th chinechi ya no ye betimi ahwe amana hyehye so ama ya asumdue boa no yato akoso no emfa abatuo wese ho emfa basabasa ye biada emetwintwa na nemu na eno achi no eno odi assembi eto ma mi je mensenim se wono ena Association of African Elections Authority no wo ye trefo de ma wonom eno tie bibrem asenum ne de amai dodo na ena wani da kwan ya wo hwe no se wo behwe ama pepepe ye atodwa e wo saafio wesi abatuo no nte no wonye na afemu de bia obetumi woni tumi so e ma sade no so entimi mremu. So we came here in the context of a project that is implemented with the African Union and funded by the Italian Foreign Affairs Ministry of Cooperation. This kind of mission is called peer review solidarity missions, which are specific missions for electoral management bodies of Africa come to another countries in order to learn the lessons and to bring comparative experiences and solidarity, in this case to Chairwoman John Mensa, that is also the permanent secretary of the Association of African Electoral Authorities. So last August 2024, Madame Mensa has organized the first meeting of the Women Association of African Electoral Authorities. That is extremely important, that's why we are here to support the mission. We are grateful that we could hear directly from you as concerning the preparation of the securization of the electoral processes. Sieti Breaker say European Center for Electoral Support what you know Fabio and I equotie no na yada soa e wompo no de na anwemu na ye wo abato na kato ne bro na ye wura mo chinechi de ya no and I'm say your so many pa dodo na no and I wato nsem e de magana fo ni titru any one a wo chefa e wo abato we se mu no ama African Bishop ya wono na eda Evangelistic Apostle Church Diocese Dr. Michael Sensu Bediakon enso akasa wabra wesa nanum asem edema eye sofo Somala eje wono any organizer edema asafo no ne fa ye no ewo USA Ghana chapter no se won famre Ghana fo se yenhwe na yentimi emua enyobi se be ya fi wesi abato no ye ma basabasa ye biada metwintwa ye nemu nemo se de da ne da ye no no yenye ema ne nyefe ensresa wabra ye hwe ama afi wesi abato no bibia etimi akoye na etimi aboa ama ya somdwe ne ya setena no enso etimi atoa so na ekoba ne se ye hwe ne ye de basabasa ya for mu dia wan hwe ya ya brabo nyina be bisi basafi se wo how ba eboa ema eye niema ensem fata ekoso ewo ya setena mapomde ho nsam je nsrepe eje mpatakwa ngo masua soso no ehwe ase ema bibia so no etochi wonti ye nhwemoa na bibia entimi ento na akwan mu. Praise God. We did also for Smile J. Me na me organize my EACD Council official fire president. I really dear, I'm a pay dear, and the number in nine seven da ye nimu ye ba to aba na ye dia yi oman panina obedi oman Ghana anim. The Saint EACD Council ye chapter e Ghana at the same dreadful and crabby at the aba at the ama a police for stress ye version of a pay at me aba election
na ya ka kyerɛ electoral commission so sɛ yɛma pɛpɛ ya edimu sɛ na be o man na sundue enyira ne ya kasa kyerɛ nkrankra ensɔre ma ene titiri ne nipa nyinaa so sɛ ya sundue ho ehia na be tia me aso Nyankopɔn yi ne ɛto aso de ama ensentwerɛfo aka sɛ muni wa ye ne ho Ghana sundue ɛho ehia ye pii Chering Krawi ede ma o my money nina so bia be na famudie na enkosi political parties so leaders so se nyina ye no asundue ebua na mfa enhyira ne kunudie emra ne senti oyeye all night kesia enne yawo day 5th December e was Living Word Cathedral. Ebusia nipa wakasa ye wono ena wode wani ekremu ewo eye Evangelistic Apostle Church Diocese ni mu a waye sofopanyi bako Pastor Smiler Ej na ne kasa ni nyina da ade a yesomansem ye fro no ankasa ne panyipa Archbishop Dr. Michael Asensubodiakon enchen Ebusia ye to ansam no so ede amamwa na ye ko eye middle belt coordinator ede ma ye Bawumia ne campaign team no mechire eye Ghana hasen me fifi fem hasen Dr. Bawumia ne nto abo ekuo no de ototo no yemade ma wonom Dr. Nana Ayu afriye wano so ede ensem etudwa ewa kokodro so ese wo hwese ne niam si kono a ekunimdie no akọ ede ama MPP amanyoko no awienti no obia enka na koma enfa nto no yam ni nsem wesi ode tudwa wa bra wono friend century fo nhyiamu NDC national chairman the backyard seat no ya NDC but yaje is a so educate ya wa e ho so na ye e ko se ye YouTube ni tutu sem na ko go ba ka ko to ho no se bibia e ready to hold the Brown Square general is our campaign message no na wo bia e show uni bi so a e show na no mo ni bi the nyame masem they are about to answer any assumption in the time is gone and that is one of the indicators of our success in the middle belt and the success for the MPP. You go to the initial now we have anticipated with the round-up set. We rounded up the campaign the style said 51.7. But your middle belt is so sounds so quiet vote to be a year in the past in the time in this issue, but Nakupanda Roman no the memorable and she will be Nakupanda Roman or Akasa to a pointer Sa for no ate Nimabias na ekosi Sunday no say this tsunami unexpected shock it's just because they have decided say on the top MPP and then the intelligence we pick is looking very good across my belt. And we are trying our minds able to be across more than 51.7% MPP able to measure. And the middle belt is going to produce some of the new seats. And we are clearing our minds, a 15 plus or minus 3 new seats. And here we see a seat. Yeah, thank you. Ebusiani okasa ye wono ena Dr. Mahmoud Bawumia ne campaign team ne fanye no e won finfin fam hasen wo mem hasenum no wo ye entoto ye ba no deni nana afriye ayu doctor ena yetie no no afeye nramu e wo NDC amanyoko no asante mantem aseno kitawde bofotene e de ma wonum e ye lawyer Abbas no din wono so ejina NDC amanyoko ni nyina nemu eto nsa de afre amanyoko ni se wonhwe na wonya enidaho ewo okyerechi abato yimo na wose niam bi wo ho a ekoso abato bedwane mu a na ni hyeda enye ho ni nyina no ene se wo hwe adwoso abato pesua so a presiding officer ba kwa wo ho no no ye MPP campaign no wo mo members ne ba ko ne yama ne se de bre na ye presiding officer bi mu krampo no kuma wo boduma senso no yade a na panyi bi wo ye presiding officer wo ho sada wakofo so maami bi abrewa bi e ma ne kwoto aba ma ne de kono ne de mu a wo hwehwe nti no NDC fo nya ni daho na won fi wani te sa abo akode na won fa nhwa abanum se de be ya sa ne ma na etesa no entimi enkoso empo no wo be hwehwe e de afra bato bedwa no ho se akontabuo mapabia da ya wo hia no wo be hwehwe de afra mu ho e wo abatom nti won hwe entoto ne ma ye na bibia entimi ankokyew Enfamba obi a wayɛ den wawu edo etamianom yɛ kan sɛ
NTC agent bia no kwa insist say yen ka say kokunto kwa na say koye basa na say ye koso e wo no but jina ba bia abom no a ye hwe nipa dini wo mu nipa ne ba na wo na nipa wo say ni di ye dai e wo mu na ye check ni wie na ye verify that ya sign the barcode ni say ye be ya on sign ti ni ye dai embeto yansa eye ba bia ye de eye ade no a ye to aba wo mu ye de esi emra ne say adaka no a ye to aba wo mu no ye fancy ba bia obi beto na aba obi gina akira wo nya de ohun ba bia wo to aye de akọ na si ba bia ehon so enye kokoa mu a obi yi bibia afiri ni bottom anasa na tare ma obi nya de obi hu na the presiding officers ne taye wa Ashanti region ne set ya de ade ne besi ba bi na nipa gina akire sei afu e abato ne so no the two main contenders no baako wo soro na baako ewo eben emfimfin a ekọ ase eni sa wo ye ne sa na obi je na wo to soro it is easy for people omo gina cheni so omo be dey omo be hu anase obi tu omfimfin a easy say nipa be won obi anso and pesa be bia wo to na aba ko obi ye dey ehu sa de no mo ta ye e di hunu na nkofo sa mo obi a on pesa obeto aba ma MPP no all either say on beto anase oba odi hin e be ba beto dia ma MPP and they are special vote yes I want some woman to Nigeria. I am MP, your friend, I'm not done pray, the part of our image to so. Baby, I have to abandon what you actually pay. So, can you and police need to about where they will be? And when I didn't check their body. It's in your catcher and this agent said, baby, I had the polling booth to the Seattle when you can show the agent. Wey eyenkita ahudi abo for tena de mandisi amanyo kwonifa ye no wasante mantem asenum ni din ene Nurudeen Abbas afe ye kwaye nim na ye remo e wo presidential candidate e de Ghana Freedom Party no ye Philip apia kubi adodo na afa no Roman father wono so ni die mu panyi din sama to judge se what it is sembi won framamu sa se wo mu ekuo ye no ye GF no wonom ato echitaye e de ama NDC amanyoko ni se enso mo han mo abato we se no ne won mu a na eko eno na Roman father se enipa biada obete sa asem we se no bonua fagu wasom fa ho esanse no kra bobo abako se no yen kontompo nsem a amanfo epese wonam so eto mfuturo edigu omanfo ne no kire se echitaye pa de wonya hu se bia woto de ama we ya na se we se nti no asem ene na mframem no se wote se GFP wonom ene NDC amanyoko no na eko e wa afi we si abato mu a ene na wo so wa pe ba bia gina de afa ho. And we've not endorsed going straight to the point and answering your question straight. We've not endorsed any political party. Not that we have issues either NDC or MPP, but the leader of Ghana Freedom Party currently, with my general secretary and my 4 PCs and the other executive members, we have not endorsed any political party, and I'll make it clear that it's fake. Without putting let's say around 3:30, 4 p.m. thereabouts that I received calls from various media houses that we've endorsed the National Democratic Congress, that is His Excellency John Dramani Mahama. And I was quite surprised because I know myself and General Secretary George Afo and the PCs. Once we are in our final days, we rallying behind our 4 PCs. So we are surprised that such thing outside, which it is not true. But I'm a good there's nothing of that sort. Yeah. I know we have barely 3 days or 2 days to go, and we will come up at the appropriate time. So. Nia woto Frank Adiama GFP amanyoko no Roman father nene na yetie ye na yankomo NDC amanyoko ne mabinu mu a wonom wo offensive south about Sompa so asante mantama senso atre won se e de agu onmonya for Isaac ya opoko ya wono eye wom no ahye badwani so etre se
wamano enam yenu pe wakwan ya tete apropansam na wie sam wakone edu no wonhwensiesie ansa na abato da no etimi edru na asem wese nyina mo de tudwa wa abro mo friends entwefo hyiamu ema Henry nana prempe ya wono ena eyenkitahude bofotene de ma NDC amanyoko no wogire mu a woto nsem de maye ya yeto aba de ma MPP ntu hwe MP bia yenya ne fensu anoma wo ye MPP eni nanso ye ba ade e friend development ye mpuntu aboye 2006 ye beto aba na MPP for be so akwan mu so mo ye akwan ye to aba ne wie ya no mu yi machines ni na ade free ha no 2020 the same thing ye wo hwe kwan ye gina so ya 2020 ufri old town eba ye nsua kokko ne fufu na ombe yi gates ye to abawie ya no mo sa asesa o mo machines na e dey free so sa na ada no mo dey dada ye fensofo no ma sa to aso biem 2024 na no na fensofo empo NDC fo ne fenso mani na say da bi MPP fo ne ye ni ye wo fenso ha no ya ye hwe kwan a o ma ye o mo soro a o mo de na ada no mo da bi o mo de be dada ye na omu begina hanom so omu ba be yi kwan aguso ansa ne ato aba ene media ya fremo ntomani na monhwe kwan ayi ni hanom nyina e kire se omu de ade omu tim yabo afensoman aye gates eno na ye NDC ene fensoman ne enipa etaya chi nyina se da bi se NDC for pempuntuo aba fenso a die enti na ese ekofa wo mu a omu daada ye eti ye man people for one kese ni aka akira fenso mani na say MPP for ye na ada na da bio mayo madu so mu de ba be daada ye eti na ye gina hanom ye ka akira mu say ye hia ye kota na nsa na nyame ya adoma Saturday ya to aba Awusia oya communication officer the mind DC amanyoko no Henry nana prempe ene ne din de kasa no achi no Yero Vincent asarbediakon wono ena ejremu apre akomra hyebedwam ewo NDC amanyoko ne dimu ewo offensive south abato ampeso so wono so ekasa ye na say ena ne nsem na sitie so mo de ba ye hu ba akokra offensive agenda 111 ye nya bi one district, one factory, yeah, maybe. Your friend say 1 million per each constituency. Offense so yeah, maybe. And until extra say offense kuro there at least any day no bu ese fata there. Omumfa emaye. Na de etwa yakuma mu na etwa yan sunu mu nyina gina yakwan a afi bia ya beto aba no ma ye ni sei amaye. De bia de make say 2020 yewura Dr. Boku oko na mo se okotutu kwa no se obeye ekwan gates no de so wo ho enti se ka no kura bi wo ma enka ba bia wo sha ase 2020 no ka ho na nka ba di nka akogusu ansa na waba ha enu nti de ya ka kire ofenso ma nyina ne se no kura bi ani de omu ye no mu na abato ne de nyame eya adoma yewura John Dramani Mahama obeba na Honorable Vincent Asarbedi akomenso maba na yeba yemom ena offense man ehunu say ye ba yetumi ye bibi ema omu e wo offense man can Awusia wono ene parliamentary candidate the DC amanyoko no efaye no offensive south abato ampeso so ewo asante mantema senum Yero Vincent Asari ene ne din na yenkom ewo eye enfifi mantemu ho na yemfa ne enchiremu ewo mankasim be fikrom ewo ena prophetess Esther Bediakon waya kendini edema Samaria anase Samaria Miracles Church no wano so de atudwa ne titru de ama amanyoko mu kendifo sempempi na no ye ba beto aba na so mayi nipa bi akwa de afri wono so campaign to abo ahodo mu nsem a wo ka ni nyina ne se yenuanom a wo mu atole mum wasonti asem na wontimi enkasa no ebi wo ho akasafonyi TV so bi wono mo ye campaign no ane se wo kasa saa wonfo obi ya wote wonom nso kasa ye ode ne nsa ebe ye san bia mo mate se na panyin wo ka anase se na wo se wo kyerɛ se basa na ye yi wonom akwa de afri wo mo nyina nso eyo my Ghana de hye na eye wonom so efa ahodie se obetimi atensem a empanyimfo ka ne duro abato so a watietia wanamo mu akwakoto de amanipa na asem no etimi to wo masomo na ne nsem no wode tudwa wa bra efidi dade etoso aduanan baako wa bra asafo no ebebo aze no na wode ehhehye so na prophetess Esther eka nsem wi
to papa ba omia papa papa mama azo ya me ya wo ho ye de eni anam na wa ya yarofa wantum a wo ye mu our dance campaign away nyina wadina platform moda wadda nezi waya wama profa we hia wo hu nchechire me waye munye enwa won kaga na hana ana ho wa asem meyu enkoko pia na bo hon na waye nka ne nyina won campaign away ne nyina na kasa wa fa wenka ni nyipa yi me dam onye Yibegi madam nyakura ayaza TV do eyaso ebusuefio wehia won keda won madam profo nyanwo so no wahia da won wa asusui oya yarba obi wo na nonsense dem obenyi ni wehia aya penhia na na se busio asolo bibialo wo ya wanyama party so wo ya na so won keda no wo botu mu akoto bi Ewusia prophetess Esther Bediako ena watche se Yera Mahama nansenso de asa ya na omo de eyo na minim ese omo kasa omo fo bi a mumfo no anase omo nte kasa omo ntimi nkasa na wo mo nso so enhya dante asem no omo nkofo ni bi na won kyerɛkyerɛ asem na amanyoko mu akandifo no ka wa bra wonom so bontoa no ena yekokotie ne de no na enipa pipia koma ena wonom bodompem ewo afidida no ase enam sayo so ama Reverend Emmanuel Ochre wono eye sofo panyin ba akoya wono so wasafo ni mo wono so gya kasemu yentie nsemu a wode to fom asɔre bɔkɔso ekuma bɔkɔso yɛmɛ bɛ yɛ sukuu bɔkɔso mɛmɔ sɛmpa fɛn mu ase mɛ n'o ye nka na yɛ de ɔhaw ka ɛkɔ ɔman no so deɛ ɛbɛsɛ gyidifo asɔfo mpanyinfo a nyame nwosira wɔ so dɛ yɛn nyinaa yɛnka mmɔ na yɛnkɔto aba nyame na osi yiri ka kyerɛ wadwe yɛn ntɔkwa deɛ ɛbɛsɛ gyidifo sɛmɛrɛ asɛm ankorankɔ sɛ yɛn nyinaa yɛmmɔ yɛnkɔnkɔto aba no asomdwe mu na nyame nankasa ɔnyi ɔmanpanyin a ɔtumi di ahɔ. Ebusia Sompa TV sunie anopa anase anwumre no nsia brem kase no ena yede mamu no ensem no etwa ede afa Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ena Sompa 90.7 Facebook no live for Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no dijuma Sompa TV www.somponline.com so ensem no edi etwego ewo ho yankwa yanim emfa yani entremu ewo Ghana Publishing Company Limited wonom so adwumako ni mo wonom apadwumade bi ho ntoma ne nyina no se abefo kwan ya ye foso edi dijuma mankrata sem se yaji obi atomo ahenie kwan so na enwumako ahodo mu na ye gazette no application system ni bi e-gazette ena wonom so apa ho entoma enam sayo so amonmonyan for Joseph Kujo wono ena wode wani ekyiremu a waya soafo edema public enterprise bekro na so no mrahye bedwani ya wowo efia nkwanta abato mpesua so wono ena eje akasemu ekasaye ewodwumede na semfa so dia hodo ya ebepie mu ede aba no wode tudwama akomako ede kire unique property address system abademadi a digitalization a can that is process a year called internet do abada a year mu etino enho enfaso the onometu makade oya bebre na 1 year kra found there able to kwane fitamali another able to kwane fienchi na be gazette net na cam akwenhia a time and be use at the abed madina and save whatever online intino emphasized on about to be free and a bill no sir interface in 2 months na 7 weeks na 6 weeks no so no that I mean them a warrior within a week it took me a war results
Nia wakasa ye run monya for Joseph Kujo, Nidia Nwachino na managing director at the Magana Publishing Company Limited no ye ra David Asante Boating Asante Boating one also at the Kakra epi sumaye. Adia ni si eni so free tete na ene na yetimi apa hontoma yasoa edwumedi a yedi nyina de akogu abefo fidie a Dr. Baumia edi yanim amayaye wo krom a ye fe no digitalization said ye woda wo dem kra na opese wo ye ade ye fe no gazette esese din a ade a His Excellency Dr. Mahmoud Baumia edi yanim ama Ghana yaye wo krom a ye fe no digitalization a ede ahotoso abrain wudwumedi bibre ya idi mu no ene de Ghana Publishing yen so ya pa wudwumedi ho ntoma obroni ebeka say we have digitalized the services of Ghana Publishing yedwumedi a idi kese pa ye friend gazette a wo ware ha na wo sesan wudin aban ngoma wo tro ha na ye no ye de ni nyina kogu mfidie so a empempi no nipa tu kwan fra chichi no aba ha be sesan wudin utu kwan na wo passport date of birth and from so ba ho na wo se wo sesan ye se kwa gazette of Ghana Publishing you utu kwan fra chichi no aba ha be ye say digitalizing our services nature say they go up from fidie so a oko www.ghanapublishing ubetuyaka online uwi away application no online ewie na eye ready aye dey send over via email embassy pay information free Ghana Publishing efa wo ho o date of birth and wo marriage certificate I want to control let embrayan ye be ma access to our back end system on be right fidie mu na wona copy ke wo data free ho. Ebusia managing director at the Magana Publishing Company Limited no ye run monya for David Asante Boating and so dear ena yetie ye no yanko amansia South mensimu Asante Mantama senom na empenyufo ya one more mensi assembly no abomoden edijuma so bi ya wabi anu ni nyina no eye abe afidie wa so ya obetimi ede atwetwe munwo ede adwonwo no ede afri mo no sebe ya ni nyina no ene ma bekoso wano ewo abe adwuma ni mo no wo mo apa hontoma ewo emem na abai kroche panyin ya wono wa Mansia South Mensi mo monyan for Clement opoku jamfi dodo na afre ni CID wono ene kasa ye ewo dwumadie no ase eni giada fi se die ye twen no abamu ne amaye se o hwe ye mansini mu ha ehwe mansini aka ye ne omobo hia se dwumadi edi ni nei ebi ni baabi ye hape ene bi wo fi se na eye abane ni so ade hu se nka mansini bia no benya factory kitwa bi na nka aboa na ye amanfo no so a omuti ho no ombenya nsanu dwuma na nso so na ayeden kakra ede nemagu nkrata so ne yese o se etimi si factory bi ewa ha de be si factory be ntini ehwe yen mansini mu ha hwe boni beka se raw material ewa ha si hu factory yemre nti ehwe mu no na yakopon bo yen de yebeto amanse South o maye me o maye koko o maye good bo de ne ade nyina ti ehwe de ebetim da factory pa ebetim agana na so dia ekese me open benso pa dia se memu ho a unsa ho nko ba bifofo enti ye na rempehene na opia mensa autosumi mine ne kasa na so wakodi kumase enti na wantumi ede to na nimu awampopuniti no no aka so o memfu bi wa ha sase ni nyina ye ne dia to no atutu ne nan ene ye ba ha so ba ya kra na ya kasa de no kra no afoforo ye so no aya no so ba bia mu pe bia Ebusia Mansia South Mensi Assembly no dwumadie ya hodo ya wonu adidi bu akua yo ne titu ni abeho adwuma no ena aban krache panyin monyanfo Clement opoku jamfi enso ene wonom epa ho entoma no wode nsem wekoto dwa wase ne die no achi ne nipa ya de awosaye yenti akuafo ya ene atadwufo wa wonom atedene ewo wonom so emme adwuma ho no wonom ekire eniso ede mampanyufo ya beboa ya kane ya beru kwa ne nyob mane nto nti ma ye jae ehwo ne ye kra se ye na kra nkoto abeni binye ba sa video ya ba no aboa ya pa mana na adom so kra de meba ma ye dua esi a me gina we me de 25 acres aba ma ya se aminu ti se adwumadie we ya na akofo ado na pamfo aboa abdi aba no e beboa ya pa obi anfa ne ho hyem wa benya be boa ya pa fi se adwuma ne ye ne wo hakese pa ani abe mma na wo krom ha abe ho adwuma pa ne ye nti sa fidi abai ebeboa ya ba ye ama atofo so ba mem ha
efiri apie ni atoye aba beto abeno so amaye nso enye efa ahudie ma bibia bebia no aye nkoso amaye enti memman ene mansoma ha nyina obi anya aba onfamra emem kuradua mu ha no mamaye oba obenya obi amana to amoro so nya sika no de bi ahwe Ebusia ekuafo no nsem no achi no nana kwantwi apoma wanye popro ya wote adwaso de ma de hyemu wo ankambre krona no wobegyina mu ema otumfo rempem hene wono so ekre ni so de ma MPP aban ewo ye dia wodo ya wo hwehwe de ama ekuafo a wonom so ewo amanse fam ho asase se yemfanchi ngo na ekuafo a eye ngufuo ebre ebi kura de besafa so bi ene so evi se oton a ana wotwa ne nkofo abatoro fofo esi ebu ebi kura ka de be kokura wonya enti na dodo no a ye mefuo omaba mapa nene e de afidi eti sei abesi yabobo wado se yenua abe ni yenchi no itima ya adongo esi ka bebre meda omampanyini nana ranko akufo ado one na MPP abanse se omadwe Europe man eho no madwe amanse south eso ho se edi fidi etise se fada de ni fedi dwumaso nko na enya sika mu yeboto na Ebusia Sompa TV Emma Aketiapa na empanyimfo ya wonom hwe channels ahodo ya ma wutimi nya Sompa TV hwe no wonom ayensesemo kakra ewo ndwumedie mu anam so ama ebia baabi a wo no sese untimi enya Sompa TV ne hwe anase wonya so enhyeda entoto na akwamti se kane no a wadaroma ma wonom omunim de efa eye decoder se rescan ne ho no wonom meye mount se be ya rescan ne chi no wonsa beka new Sompa TV na watimi ahwe se be ya Sompa yeso mo no monso benya ketuapa ede free so ebusia na chese de mpanyufo se yemfa ntomonim na monhye ne nso emfa maye no eno no mizo free drink no eda so awadwaman so bronya no ada ena yede etwe yenu madakra wano nti no esanse ede na pomudi ahye moment ne ye kanfo ede ama wo biada wo bo edwa ato dom anasa ato nsade ya fred dom se nya bi nefa serve wonom kokwa ahodo mo nhye mudi ase no ya na mo nya bi afei ebusua no bronya no ada ena eno so yede gu ye fridge mu ofie anono 5G miza so de esanse ye energy drink na yesum guarana ginseng ena afei eye enuaba ahodo de agumu a ebebo ho de ho nsemte no eya na wanya bi na atimi apian ama wa watoba ha ewo nipadua ne wo honam no watimi asenya wa ho de biem for 0246 270221 0246 270221 baby a wo bia no yemfa bi emro why na din kama mi asaforade bibi ya manhye na no amu anase ma no ensia na amu abusia onyankopon asem se yemma ewo kwan a yenso yetumi ebetumi so de obeba afoforo me no no asaforade be ma se ni pakro na me eno ntita one media foundation say Sompa chede eyadwumedie ya yede bo ma kunafo nwisia ne nyanka se be ya wadidie ene wo fra wo hyem no bibia bekoye wa bra nyimo amanfo nso edi ahurusie wani enu ti yesentuma na awa na asentade a wadaroma fabra na yenje na yenda wase nyankopon hyo afa mo tentimantes na pasadin anasa anwa de wo donsem no de ma bia baabi a wo no woni ama no ntimi mfa ma na se bi kra pese okoto de ba ha ho de wo no Fabra kumase ase nom hotel Sompa ha ena ye wo sanso na sunyane night market wo ye ben ho ena wo de wani chemu on kranzan so a ye wo GCB dine mu fa oni ama ne ko mobile money number na mede ma wo no wada roma fato so sesi e keto bi ensa eso bi so betimi abo ano tiatia ena botoa e 0598 459802 0598 459802 and 0241
272990 0241 272990 Edie beba eyetara one media anase blessed force onyankopon show sa wonso ye bidia boadanse a eba no mesro fa wo de bra na so je wadanse na eye nkunimdifo 21st clinic eye sciatica expert usisi echi entini ya esa ho fa oto ase etisi usiremu ho na afo ananto abesi unamro ho no wo de entoda bia na twetwe obi de tutu na ye wo ya emfa wo ne de ya no apagya wo akwakodro achia yesi emu ye esa bebo nyina denti no 15 branches at 21st clinic ebie no bomode to amnika for ni echire mu ahwe overseas safa radio nchokuma se ewo ena ye wo obose council court so behu ye sunyane regional hospital first gate ni hwe ni mo ba bia team afidie ni si no ne hwe ni mo na behu sanso na kranza ye ben eye children's park no bomode a nefa wani chire ho ene miamia hodo laboratory test and scan services no ye bi wo ho massage papa bi course sanso ena machine treatment nso afidie kokudam ye team hwe ni pedua mu yi yalewa hodo ye hinta no ba na ye de adura kano no so bi ewo ho 0249311311 0249311311 and 0540311311 na ewusia Liberty Conference December edition way ene efimpi mienu ne aduonu nan edi atwato eno tifa ho hyem food for thought wonom no omahene ministry ena edi Liberty Conference December edition ebrewo ose menasie enyomoma no ha ene nso ne sensa so de dikan no eho ena wo yi free ye eno ti no omahene se yan kantra wo se Mama Esther badwumedie na sia behu nyo minister Kwame Jedu minister Moses Oke minister Kwaku Jesse ena Esther Nyamechema me wonum nyina eba eda memenda 21st December 2024 no panonsia ken na said ye dane da babie ye no Jubilee Park Kumase ye be prempa assembly ho for ni chira ho na bra ebeye ensha all glory hallelujah 3A Herbal Center esi 3 co capsules ni nyabie esanse ko brefo sisi yade ni ayemtim no etu ase deku amma honam no so kwa ho setimi aboyro mu de amount ebusuafo ni chiboko na ke bada ni heba misi heba ena afe apidan kwaje ni dosopo mana ne krokro ewo baby biala ye ton no 0546 107 107 0546 107 107 akwantu ho nsam kwa dia express group sa waje dia to na bem bra na won fa won konsan fa won wa ukodi dwasa ba mo amoko sua de anase bia pese ukodi dwumaso eba osese ewo ho ne nyina no ne mu nsam ahodo ye fa ho nyina no obehwe na watoto e de amount owokuma se owakra tema East Legon takra de sunyane tamale eni bibie ni wama no eni egie na nye wonom entwetwe enkomo 0249 000448 0249 000448 Express Group kwai na wontime emfa wonto kwama bibia so nkoye emfa mabusia yenyina hasenom ne enton kramra taw ye bansam no dodo na eda ewo akira ye de befo amoso 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hia yi pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwonsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ya brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abo akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako warning sushi yeti anopani anwumre wabra wadidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yadro FD ahwehwe sankratu mu agi atum ei sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa abrochiro Kwaku afeina mebeko menkrata krani ei ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otchedi musa no oh Express Group Adarumenti, according to IF4, Opesa Otu Kwan Kosiandia, Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Soa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Moamu Pesa Mutu Kwan Koye Jumansu, Obet Midowako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwai Kumasi as a labor runabout Hwa, Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Humacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi bi ben fie pi nanso ne yam nyono da se me che onu ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se what ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kutia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ne Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nkyeremu ulcer ye kura eto yafunu ene ensunu mu etuma wo yafunu ekeka wa wogire ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko Okanshi Drug Lane Kumasi Dani Herbal Takrade Mensa Anafre 020-3822-855 Apinfo abatan a woma won mofra no fo ene mofra woni mfiedu mienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom wa mamemua mema wa mo wai wa mamemua mema wa mo December to
remember, Masidani Erade, Masidani. We annual Thanksgiving Liberty Conference. Omayini ya wedu watch. Eyebre. Onyame namne so eye anwodini bebre. Otun is that the fresh food for thought adich yenina. Any wumpa. Onyame namne nchire so. Aye bibiama was say. We eye yasida echatsu. Liberty Conference December day. Ebeye fanta bruta. Yes, the mo ayekasa hono. Ye free David enyom. Oha ene son. Echichemu ba. Ye nyina ye kuchire yasida. Nye dia koma ochire dia mpom. Kwamba se yadom. Ewo Jubilee Park. December bosomen. Nida etoswe aduonu ba. Eye memene da. Anopa no sia pepepepepe. Ya jom to phone ye. Ye maami Esther Nyameche. Moses Oki. Minister Kwaku Jesse. Mama Esther. Minister Kwame Jedu. The resident worshipper. Na sadam. Ye beyi wanyame ya. Mosresa ni abefia sasia. Medrofo. Uti fie ye de. Liberty Conference. When the church wo. Ewo afie imu. Na she. Onyame nam na ye yesu. Wobechi wo bronsa. Wobepuro no. Amane di nkuku ni nkaka. Akotena da braka. Wobetena want to meet ya ne ka. Edna ni akire mu otutuka. Na onyame o ye kachiafo no. Onam sa akwanya iso. Betia ye ho akanyina. Na she ne so say. We ye communion wine. Any breaking of bread. Direction. Liberty Conference. December edition. Oh, glory. Hallelujah. Sompa TV, Emma Aketiapa. Emma Aketiapa, abusiafo ye toa no siabrem kase no so de amamo a na ye remu afo no Southwest Messi ni mo na Messi Assembly ya won mo ho no akwakoye adoye bi ede amaye nua no ma wo honam akwadua ni bi atechema no persons living with disability no sebe ya won so asetene mu no ye de betimi remu ama wani gye so atimi awie wonum peye Abai Crash Penny on one potem ho ayon monyafo Joseph Bonsu wono ena ogina mu ede aseda ema abai no ewo eye foto ye na ewatwa ede ebo asa adwumedie we se yenkonkotie ne nsam ne bimra People's PWD for me opposite there ni ma ayo na omusika no ya de totono ma ya de ma o se de mo so betu de koya adwuma enti wo hwe esi afi mu we ni de to so be there ya ba PWD for me here na ya to diffusers boot panding machine and spraying machine say the mom so fa ko eduma say the be ya to be dey na dey ahefie we do nya ye ma pa ye were na do dan kwa kufuado woni ye wa ba bia ni se papa o de bu a tribua e ma eso bia so gara ha de ni mo ye de so bia so ni tire ne de hu sa de hu Ebusiani okasa ye wono a district chief executive ewa for no Southwest Messi mo odimonyafo Joseph Frimpong eni ni din ne kasa no achi no ye August no wo no eni titine ni edema ekuo ya wonom so wa honam akwadua ni bi atechema no wosa enya ne ma ne bi wo kire ni so edema mpanyimfo enema abaye de abaye no edika ya aseda se wa dwene ho Who say, Indian Pabby, what he bit my for Macassi Bia. Cafibia, or my name is Sabaya. The veteran Numa, I be my France Cacra. He bit me the abwa. It has led him out buying, and then the penny for say, yea, and Sabi, you want it to my home. In the second, man, that's that FDC so. I'm so Pukua or your director so. Ebusiane de no achi no ena ekuoma ne bi nso ekasa ya aseda ene eni so ena no wo twede amampanyifo wo mo ye na ba ye pe ebuade ma mi pe yi wonya ani ba wo bia nyina na enye nkunu na dwaduma mo to mo san to maye Ambra the chance am higher near no I was the fire for money to go. Maya may near so. About you, I will tell you no. So, ye net woman yabi, nay and try, I phone.
Ebusia ahasedom ene yede ni nyina da esie yede asede mayra santi abo Benedict wono ene semufo panyi kuko Veronica Jando evergreen mama wono authentic mama 1 ultimu sa watene fidie ne chiache like mwase no ene chinchi fidie no from ade mame ya Grace adepa adumo adom boy my social media handles no Facebook YouTube so timi ehwe ye etie yakosia so mu asodela Mrs. Japan no na naire enso boa ye buzi the caption ma ya da se papa ye kechre obi afa news kriya mo Sompa 93.1 kase dem kumase for sunyane for kwenya kwa bro no mane dom no so sunyane ya dam wase ena eyen kranza papa to systematic ni apam da dam so mo eto ma de hye ya mo won potem ho